Kublai pi baro kani kadai ka Apex News India. Ki kubo ban puli da inori bakshia. Tungin ya pai shwa shikimat ki bakong san. Ikubor ki babanya. Kanong ba Shillong kalating shine da kamensiam recommend jong ka Diwali hakasni play jong ka. Hakaba ki longying Hindu hakaleng kanong ba ki rakhi ya Kali puja. Kinong khai ki penlong ki jingle nyam Lakshmi puja ki basong kun. Ki jing pen bethai bat ki rong ki baper ki lapen sha ya kasun beneng ha kapor janmil. सब एक संग बोलो सब एक संग बोलो प्रजापति ओम अग्नि शाहाय अग्नि ओम शिवाय शाहाय शिवाय ओम शाहाय Hakanong ba Ayodhya Uttar Pradesh. Hakasni Kublai Hashwa ka Diwali layo I ya ka record jong ka 8.0 million ki syarat. Ka lekman Diwali ka day kadak jong ka jingjob jong ka jingshai halor ka jingdum bat ka day kadak jong ka jingwan pai biang jong Kublai Hindu. Uram sya ka jaka balakha ya uha Ayodhya. Hadir ba ulat job ya usiem ksuat rawan. Katkum ka jing yathu ha ka Ramayan. Ka day ka way na kita masa ka bakong santam jong ka niyam Hindu baki rakhi hanadu ka mensim. Okay, so today, 2 titles have been achieved. One for a performance yesterday of the most deer rotations performed simultaneously, and today, the largest display of oil lamps. It's a truly fantastic achievement, and both displays were amazing. What you want to say about this Deepotsav program and large people gather here? What do you feel about it? How was your experience? Energy which is in Ayodhya. As with all Guinness World Records titles, the achievements is always amazing, but this one especially has an amazing visual display, and it's great for all of the people of India. Nakabawan ra ya kajing sarong jong kathan chatay lamingi ka Dr. Marchanu Khusru kadai ka Assistant Professor jong katarat Physics jong ka University of Science and Technology Meghalaya USTM kalayo ya ka khusna bapawnam jong ka India Space Research Organization ISRO hapo ka Program Regional Academy Center for Space RACS jong ka kanong shuslong jong ka Jorhat Assam ka project balap menjo da ka Dr. Khusru ka balaay ka teng ka jingwat banya ikiling sun babun jat ya kijing kala jong kal air na ka sniling ba ka jing pet banya ya kil air bamarway kijing shampang na ka Aditya L1 mission kadai ka baningkong air na ka than chatay lamingi jong ka Re India ban panpenan ka mi kijing tip science na ka ASPYA Superidit Maxdit magnetometer kijing kit jong ka sni baningkong air jong ka India ka Aditya L1 Katu ka ditili kikenhun na ka Chokpot ka South Garo Hills ki bakentup ya ka GSU, AHAM, CAVC,
GSMC, ACHIK, FKJGP, bat AYWO. Ila persyak jori ka jengti uranium hakatan parom gere ha karukom science. Da ka bakunoru bakalala abandan ka jengti uranium bean. Hadin ka jeng jurut langi kita ki jaka ki kenhun ki lapan pau ya ka jeng sngus ir halor ka jeng penjat ika mariang. Da ka bakudo ya ka jeng jan jongka syaki jaka kum ka Nokret Biosphere Reserve bat kawa ba kongsan karompa karong dek ka khazika bat karong ma. Ki bakersyan ya ka spatli kilong ying traditional. ni NGO랑 iba mo. Dos ni NGO랑 iba nga pangakon iba na ako matawag doon ba do? एरिया में जब एक साथ आए थे तो एरिया में चलते थे प्रॉब्लम ये हो गया ठीक है मैं पता नहीं था अभी जब कागज चेक किया गया ये कागज कहीं और गाँव का है तो यहाँ बिलोंग भी नहीं करता मैंने वालनी सुमायो 9 बजे 10 बजे रंगो काम होते हैं 이거 감 가오가 12 किलोमीटर के निरंग 가부 동강 아니다. 맞다 중원데 킬로미터 아직도 안 하겠네 감 가오가 다 잘사는 같은 생기는구나 사람 집에 스티어코 그래서 농상부 나 가겐서 오빠 가나 보면 오빠 방에 놓고 나가버려 온다 또 나송 미베타 늘 강호 어디고 가이냐 마음 잡으면 어디 봐 안겐 차 오빠 가다 지나 뭐 ina disi jikun organ ata chum biya ba ko responsibility ena biya ba kham khana chum biya ba nigile khakhala ta ke kar angin ka ni ba bana na ga to odo chinga da alo ilune do bana na ni khatha ba dong jo chum biya do ba ma जे दो रंग बा जे के इनो कोयला खुलिना उनके ग्रुप रंग बदोंगा बदोंगा उन गिजे नमने गिजे ग्रुप रंग बदोंगा बदोंगा थिंगा अंथांग बा खासे सिटी तो आलो ना तुम खावन तेंजो से मैंने ये इयरा या एरिया ओ या आदोको फार्म ग्रे आदोको ऑर्डर उनको बानु उजा उनी के मुझे थिंगा दे साना बा साइट तो इनो कोयला खुलिना नमने के बा साइट तो सकिंगा बंगजे कोयला खुली गिजानी साइट तो सकिंगा बंगजे ने बा थिंग नि सकियान साबुतान खेदों सुंग मसा यारे सब गरी सुंग ओ नोंगाल नि darang bolak sambani NOC Kilong yin sipai jong kari India kiraki ya ka Diwali bat ki khana ha LOC Thangdar sector ki khana ki pin I ya ka jing songu ya ka benta jong ki sipai ha ka jing hikai ka core computer ऊंची आवाज होनी चाहिए 1 2 3 सर और क्या यहाँ से बना नीचे करके थोड़ा ये से करके ना Menteri Kakamya dari ka Sarkar Pedeng Rajnath Singh hakasni kan mau buram ya ki pulit haki National Police Memorial uang ki Red Corridors ki la shakta kisian haka naxalism menta ki la kala long ki corridor jangka jingroy. Menteri Kakamya dari ka Sarkar Pedeng Rajnath Singh hakasni kan mau buram ki pulit haka National Police Memorial uang
Atli ki benta ki don kam na ka benta ka jing shingan jeng kari na po bat syabar. Na benta ka jing pahara syabar ki sipai bat ki nong abru duriau ki don hangta. Na ka benta ka jing pahara hapo ki pulit ki trei ha ka jing trilang bat ki kun hun bapher. भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं और लोग भय में जीते थे। लेकिन हमने ठान लिया कि इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष भी कई शीर्ष नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म हो। Akto govadan asrani ubala tipajba kum asrani ubala pau bha haki film bapen ki pajba ulaklano ha Mumbai ha kasni ningko. Badaki tu ki kubor ngilapoy siya kabakut tat hadu banginda i siyambiang kublay shibon.